Tokom leta povećava se rizik od crevnih zaraznih bolesti zbog visokih temperatura, češćih putovanja, promena u ishrani i većeg prisustva insekata i glodara. Infekcije se najčešće prenose zagađenom hranom, vodom i prljavim rukama. Najvažnije mere prevencije su korišćenje zdravstveno ispravne vode, redovno pranje ruku, pravilno čuvanje hrane i suzbijanje insekata i glodara uz stalnu edukaciju stanovništva o značaju lične i opšte higijene. Kad govorimo o hrani kao mogućem izvoru za infekcije ili pojavu epidemija, opet je jako važno da znamo da je hrana pre svega vrlo pogodna sredina za razvoj mikroorganizama, pre svega bakterija, i u tom smislu su najznačajnije namirnice upravo meso, mleko, jaja, ali voće i povrće i svi oni proizvodi koji se pripremaju od ovih namirnica. Termička obrada naravno da doprinosi tome da se smanji broj uzročnika zaraznih bolesti. Zbog toga je neophodno redovno proveravati rokove trajanja proizvoda, posebno u periodima visokih temperatura, kada se proces kvarenja značajno ubrzava. I ne treba je čuvati duže od 4 sata, nikako van frižidera ili nakon pripreme, dobro bi bilo da se odmah i upotrebi ili da se pojede. Termički obrađena hrana treba da se čuva ili na temperaturi više od 60 stepeni ili na temperaturi 4 do 8, to vam je ono što je temperatura frižidera, da kažemo. Najbolje je čuvati je u nekim plitkim posudama, pokrivenim posudama. Kada se hrana podgrejava ili ponovo koristi iz frižidera, jako je važno da se temeljno podgreje, da se mešanjem zapravo omogući da se svi delovi u posudi budu izloženi istoj temperaturi. Rashladni uređaji predstavljaju osnovnu zaštitu od kvarenja hrane, naročito tokom leta. Ipak, različite vrste namirnica zahtevaju različite uslove i dužinu čuvanja u zavisnosti od sastava i sadržaja šećera, proteina i masti. Opasnost od trovanja nastaje kada se u hrani razviju mikroorganizmi koji mogu dospeti u organizam. Postoje bakterije druge, Yersinia, Campylobacter, to su takođe bakterije koje mogu da dovedu do crevnih infekcija. To su vrlo slične manifestacije, prosto pacijenti koji su imali prilike znaju i da prepoznaju, to je simptomatologija vezana za crevni trakt, tako da je prepoznatljivo, mučnina, povrćenje, da li je visoka temperatura, neka malaksalost, slabost, dijareja, pojava učestalog pražnjenja stolice, vodenastog sadržaja i slično. Crevne infekcije mogu izazvati različite bakterije, a neke od njih stvaraju toksine koji se prenose hranom i mogu izazvati bolest, čak i nakon termičke obrade. Zbog toga je važan stalan nadzor nad osobama koje učestvuju u proizvodnji, pripremi i posluživanju hrane. To su takozvani neki sanitarni pregledi koje se obavljaju baš u našoj ustanovi, našoj službi i gde mi zapravo na taj način registrujemo kliconoše u svim tim navedenim procesima koji se vezuju za proizvodnju i služivanje hrane, tako da se te osobe izdvajaju iz kolektiva, leče, pa tek po obeskličenju mogu da se vrate u kolektiv i da nastave da se bave svojim poslom. Lična higijena, a pre svega redovno i pravilno pranje ruku, jedan je od najvažnijih načina za sprečavanje crevnih infekcija i značajno smanjuje rizik od obolevanja. Stručnjaci takođe podsećaju na preporučene rokove čuvanja hrane u frižideru. Jaja u ljusci mogu da stoje od 3 do 5 nedelja, dok tvrdo kuvana treba potrošiti u roku od 7 dana. Sečeni suhomesnati proizvodi bezbedni su 3 do 5 dana, a kuvana jaja, supe i variva do 4 dana. Sveža piletina, riba i iznutrice preporučuje se da se upotrebe u roku od 1 do 2 dana, dok dimljena riba može trajati do 2 nedelje, a slanina oko 7 dana.